abashobozi batambwira impaka hambuga nkuru za district kandi abantu bagira ngo harahaba rukora kandi abo bushobozi tinece bari kubakora ngo konka babariyo muka nababona bwa nyuma yo kubacinga. Veterinary officer kanimba nindana arabaha ayinaka dumura kamata hanja akwanja hinkura wamate nagiyanka endware je cyinjirwe bakatucinge birabira na bishatu tinkarebaga nyine famu ni nshubura amateka nyine na famu tinkarebaga na Dr. Wena na izo murika gwitu ninga na izanka cyaro kumontaringa ahonko burwire ninga kitaro mushomo gono gorabiro. Bwa nyuma yo kuvuganaho na RDC hamwe n'abarukure by'amatungo aba baremerwe kwiciriza n'abatiyo nuko kushohora bari kugira ngo inshonga zabo nabaza kuzitwara uwo munyishenjero wabo. Funa chance twabashango mu meeting ayinemba nanka ba DVO twagezaho gamba nabo konke batushoborera twabicenga mweni to nkabashubuzi bamate abino busasu bwinji ito twaza kweyongerayo twazo aho na rebokateshi ntumweshengereza atuyambe ako bamwe tubine business tuko ma business nicumanyisa tito nite twine ncingero kusinga district zone aha bwenci abantu bonana bacinga bakacinga nanka ni farms itito abwenci ntucinga the whole district mwe nite turubanya Uganda. Abarukure by'amatungo habwa district ya Shemano bajarangwa kasheshekeri izoba baba basi yafamu iganisha twezitahirirwa urwire bwejwa hamwe n'enterushanjwa na nemwe ugisire hempu n'ishatu konkitwe mandate yitwine nayo kurebwa urwire y'iburi tukozese ekituru kubasa na no kugo butwine buremwe kurga umwanya gumwe umufamemwe bukazo mu ndijo kandi ukukora icyo cyona no kukingira ukushubura umuntu ayine akadeya ya nabo guhunga wariyo nagira ariyo navuza ayino guhunga bwene yakora kahunga nakatwaruka konka nakure domisho ngiye kurakaza. Abo bushobozi mu district ya Shema bahabwira abashubuzi b'amatokora terebera gire bitirweho okurwana sendwara yeja. If we comply kuturagendera amateka agaba ba veterinary bakatuganira karazini neza kutwarubire konka nobura other districts tibakubifa and they are the ones posing us a problem. Amate omuntu nabasa kubaho atanyumira amate for some time. Omuganda makuru abavuji ba bodaboda mu cyaro cyarwa barato mugombora ya Rwicunuro mu ishazari ya Ruhamo mu district ya Ntungamo batire hakeshari ngo bwa nyuma yo kushanga inji ya stage yabeshenyurwe kandi nemite yibabire nebegamo mu mushana etemerwe. Aba bodaboda babatahirire ofisi ya chairman wegombora ya Rwicunuro ubar kutekateka aho kubari nyuma y'ekikorwa eki bitu bashangira mu ofisi atarumu. Chairman ogu okushenya stage ombere byahwire akagira ngo nanda turugeho twamubuza turugeho tuzenkaye eki yatugarukire maka tugira ngo tukombe ko misho ga poroti yo muntu kandi ori kuba nagireberera itwendo businge twenda ukurwana no kwitana konka twenda ngo abembezi bitu bimuke bije baturamure batebekanse kandi kuba kubana bareba ngo ahi ejo yitu ya boda bide bireri bakoreye ngo uteshemere kuberoho bije batuhereza hande tubase kuzaho konka turebe ngo twakumo ubuteka bwitu bwe cyanga citu. Abantu bagira ngo itakere bayombekere hostage yabone ya government kandi bakarehebwa wabira chairman we cyaro cyabo mu mwaka gwe 2019. Recently we got a challenge from LC1 and LC3 cha persons aho babire ni batugambira ngo turyo mwanya gutari gwitu ombwire butakarengire mezi mukaga bari kutugambira ngo tuturi bamembo mwanyo tugambireho na chairman we gombora ya Rwicunuro kandi we nagira ngo akaba yabarabwira kushenya ho enjweji bitu bayanga mbuye nababishenyere no mukama wejo poroti turukukimanya uvuga ngo kaza kushesha bashanga hashenyikire kuko turukumanya obana mukama wa poroto washenyire obana bukaba bahashenyire ubundi bakenda kutekateka ngo bakijya ngo kujya mu bato mu rwari konka tiyo kumanya wahashenyire no hakuba bimukire bashanga hashenyikire bwo kutandika ku kwesharinga no kuteme ibindi bintu bitari bitakwatirina nebi bakwishe ibindi bintu bitireka kwati neba bene bafa. Aba bodaboda abantu bagira ngo bakakozesa sente z'emiyoga miliyoni 3 okombe ko mwanya gwabo gu. Amakuraga gashaka Mike Twakire na Elias Rutugusa.